Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar Josip još uvijek i večeras će vam moj prijatelj pokazati jedan izvanredan trik. A mene su ovdje zavezali, ja neću moći gledati trik, ali vam zato mogu najaviti. Dakle, pravi igrači, pogledajte mog prijatelja mađioničara kako izvodi trik i uživajte. Jesam se umorio. Samo malo. Jel' je bilo ovo dobro? Wow, sigurno je vama bilo dobro, ali meni u istinu bilo loše. Hvala vam puno. Ćao, bok. Pravi igrači, ja sam malo škisnio, trik je bio odličan. Ali rekli su da će mi ovdje ubaciti glavu i da će ovo pustiti, ali ja ću sad brzo pobjeći. Trik je odličan bio, a mi se vidimo i sutra. Pozdrav!